ral thuam siam tu military designers le an ram te hian in do na hmuna an king pui te ai che thazok ni an pum thewa che tiang zalin an ral thuam siama po le lam ai nei tha le lian zok ni kha an tum tlap thin man lai phei kha chuan a lian bian kha tha tur ngai na nen an siam lian thei fu maya che tiang silai lian tak tak te chu a then an hmanga man mia lo tuna kan soilan kher lo te plo an omani tuna ero che tiang silai lian an man tak tak te chu soilan kan tum do na ni pakhatna Square Gustav Endora Square Gustav le unau nu Gandora anti mai hi khovela lai puan siam to alian berani a overall weight po ton sang khat jathum som nga la yani a silai mu 800 mm rounds po khovel silai mu indo na munaka chua to zong alian berani a ri zong po pound sing khat sanga za sari lai ni mel som ni palia la aka pha a French beina na man tura siam ni ma se Soviet Union Eastern Front an mang ta zo kani Jun sang kha chakwa samli pahni a Germany in Sevastopol alak tum khan he sila hi an mang tranani alun em bawang hian a boy pui tu po mi sang kha jali lai angaya weapon assemble tur hian mi jan hi somnga amamo boka anti aircraft battalions pahni in an veng reng boka chu ni bak zang chun silai lor le ka an lo tum ve thongani Stalingrad beina khan man mai thainan hung fel vek to a ma sen kap man cm ero hriat ani talo an pahnih hian Eastern Front an da a melma tangrual pol te kuta om lo na German ho khan an bom cheta vek ani pahnih na Karl Jarret hei po German siam thoni Karl Jarret hi self propelled mortar lian mai ani a man tlak viau don na chungin ama alen em awangian chet le kan kual a har sa hle a chu wangin thria dara rem kho mangai de rang mai ani Karl Jarret hi mel ma fen so Maginot Line matong kap chetua design ani mi som ni pakhatin 600 mm heavy bunker busting cell kap chuak turin an thongaya mel thum aka pha dar kar khata voiruk an kap manani Karl Jarret hi pasari siam chu ani Operation Barbarossa Jun sang hajakwa samli pakhat khan man tranani Sevastopol an lakna po khan an manga Eastern Front khan man an tuma ma se mel ma Soviet tanan man sakang ti an hlawa wangin an manglo renga sang khajakwa samni pani Warsaw khan an mangle ani an man hun ber tum chu Battle of Remezana the Ludendorff Bridge ti chiatnan ani pathumna Abizar D520 Model 1916 The Abizar D520 hi railroad gun ania Pensavin First World War laya an siamani ma se an tum aya an nei harawangin sang jakwa som pasar khan first trail an nei chawa chuta la chun an tisiwala a chheveka sang jakwa som pasaria apahni nan siam zole rama chu po chu in do pui to ma in trails po anti zo man lawa storage sa anda thatarangotani The Abizar D520 Model 1916 hian silai mu 520 mm rounds waiting over pound sang thum zaruk chu mel riat akap thlengani sang khajakwa samlia Germany in France an run khan anda thatsa ho chu man turin an la chuak thar le ma se chung ho chu German ho khan an man sak veka German chuan Leningrad benan sang khajakwa samli pahni an mang ta hlo thungani ma se hei po hi sang khajakwa samli pathum khan asilai mu a barrel chunga apuak pala ama le ama an kap cheta vek nge Talina Type 94 naval gun Japanese ho 18.1 inches naval gun hi khovela indona a tui pui chung longa tanga silayan ka lian berani Japanese Yamato Musashi class battleship an bua alai pui mu 1.5 ton shell richuan Nelson ni paruk aka pha ani amu atarak chunga aum hian ari jong chu ahun lai destroyer long pakhat tuk zata rit ani he battleship te hi in do hun lai khan man char char an ni na chung khan he silai tak hi ahun top lama khan an ka ve chawani Musashi battleship chon type 94 naval gun hi akka ve chuna khan anti aircraft angin amanga specially designed Sansik Kidan
beehive rounds anti mai amang nge a battleship ron beitu te American fighters ho lo danan amangani ma se an hlo tling talawa 17 bomb hits le 19 torpedo strikes ato nuwa apil ta ani Yamato battleship ero chuan the Battle of Leyte Gulf a kap ve a American escort carrier USS Gambier Bay a kap bil nge a The Battle of the Philippine Sea April sang hajakwa somli panga ani po apil vele ta ani pangana BL 18 inches MK First Naval Gun 18 inches MK First Naval Gun hi First World War hun laya British siamania the HMS Furious sa anvua MK First hi Japanese Type 94 icon te hreta amu chu pang sang thum zathum som hi chuanga ritani an manghar lea indopi pakhatna re don nei to lam ogas sang hajakwa som pariat railroad bridge ka nan an manga October sang hajakwa som pariat an kap le bok pathum an siama ma se a pathum na hi chuan indo a man talawani tarukna Big Bertha and Gemma Morser Big Bertha le Gemma Morser 523 mm6 Howitzer hi German group a design ani a First World War live velani Big Bertha hi mobile artillery nin Gemma ero hi chu an ka main position a thataka da angayani an man na tura hian rail phur an ngaya an lai puimu hi ton khata ritani Gemma Morser hian mel kwa vel aka pha a Big Bertha ein mel khatina ka phla ani an pan hi hian 1914 the Great War tantir lam khan Belgium be nan an keng chuaka Big Bertha hi chu a che tha hle mai Belgium le France a mel ma te kul pui tam taka kap chi ani until ti thaina wang hin hriat pan hlo hle the Gemma Morser po the fourth at least ka chiat nan an manga ma se du a khoi chet ram sam zung thei ani lo wang hian an mang le talo wanga attack on Verdun 1916 na an mang le ta chawani hetiang silai pui te hi atam jok chu man le ti chiata tok veka ma se design tu pa group a hian workshop a Gemma pakhat chu alo thuk ruwa chu second world war khan German khan si so Sevastopol an mang le ta nge ani ole heti zong hi tun tumatan chuan kan du tok le ri photang adot le tu ron ti chuawat kan tum don nia